Privredna komora, znači jedna od glavnih aktivnosti Privredne komore Srbije su edukacije i dualno obrazovanje. Naime, Privredna komora Srbije je nosioc implementacije dualnog obrazovanja u srednjem stručnom obrazovanju i sektor za edukacije je jedan od najznačajnijih sektora u komori. Što se tiče dualnog obrazovanja, ono je u primjeni od 2017. godine, zakon je u punoj primjeni od 2019. i 2020. godine, kada smo upisali prvu grupu đaka po punoj primjeni zakona o dualnom obrazovanju. I na ovaj način mi zapravo pomažemo da se školuju kadrovi prema zahtevima privrede. I to je ono što je veoma bitno za nas kao Privrednu komoru koja zastupa interese privrede, jer se privreda poslednjih godina suočava sa deficitom radnika u određenim zanimanjima. To su pre svega zanimanje iz oblasti elektronike, mašinstva, ali imamo iz oblasti pekarstva, mesarstva, puno imamo gumarske industrije, tako da na ovaj način zapravo putem dualnog obrazovanja firme dolaze do i svojih budućih zaposlenih, ali da i tokom školovanja ta deca mogu, koja budu kod njih, zapravo đaci, da doprinesu radu i razvoju same firme, a na taj način firma nakon toga kada đaci završe svoje školovanje dobija gotove radnike, što je veoma bitno. U Privrednom komorom imamo dugi niz godina saradnje. Ta saradnja datira još kada se radila analiza i potreba pravljenja, odnosno modela dualnog sistema obrazovanja. Naravno da se u svim tim ispitivanjima i statistikama Privredna komora je bila značajan faktor, tako da je kasnije Privredna komora bila uključena. Recimo, ako mi sada želimo da u dualnom sistemu upišemo neki novi obrazovni profil, recimo elektrotehničar obnovljivih izvora energije koji može da se izvodi u dualnom sistemu. Konkretna saradnja sa Privrednom komorom je bila ta da bi se mi obratili Privrednoj komori, ona bi napravila ispitivanje tržišta u gradu Nišu, koliko je kompanija, firmi, malih, srednjih preduzeća zainteresovano, onda nama dostave broj i mi na bazi toga planiramo upis. Pa jako pozitivno iskustvo kada je u pitanju dualno obrazovanje. Mi školujemo dva obrazovna profila u dualnom obrazovanju. Jedan obrazovni profil je električar i on je već 5 godina u našoj školi zastupljen, a elektromonter mreža i postrojenja je sada imao završni ispit, završila jedna generacija učenika 3. stepena. Priče su jako konkretne i korektne što se tiče saradnji. Imamo brigu firmi o našim učenicima i posvećenost instruktora. Instruktori su prošli edukaciju zahvaljujući opet jakoj konekciji sa Privrednom komorom i sa školom. Privredna komora nas je ispratila u svemu, od prikupljanja izjava o nameri, o prezentaciji promena zakona o dualnom sistemu, o davanju podrški vezano za upis, o svakodnevnim kontaktima, opet prikupljanju različitih informacije koje razvijaju dalje taj obrazovni profil. Svaka kompanija kada se pravi model učenja kroz rad, odredi koliko je, definiše se tačno ili odredi koliko u skladu sa programom ona može da ispuni tih kompetencija i onda se desi da učenici kruže u 2 ili više kompanija kako bi dobili sva moguća znanja i veštine. U drugom razredu učenici idu 2 dana na praksu, a u 3. razredu učenici idu 3 dana na praksu. U jednom modelu smo umesto tog 3. dana tu praksu obavljali i kod nas u školi, jer smo izuzetno opremljeni zahvaljujući projektu u kojem smo, projektu Nemačke razvojne saradnje, i mi smo u mogućnosti da svim tim učenicima sve dodatne kompetencije koje oni ne mogu da dobiju u kompanijama, a neophodne su za dalji svet rada, pružimo u našim radionicama. Kruna svega je završni ispit
gde se izvlače radni zadaci i boduju se ti radni zadaci koje su učenici uradili na završnom ispitu. Ukoliko učenici ne pokažu dovoljan broj kompetencija i ne zadovolje bodovno na tom završnom ispitu, oni se upućuju na popravni završni ispit, jer u svet rada ne može izaći nekompetentan učenik. Proizvod svega toga je da učenici kao kompetentni veoma lako nalaze zapošljenje. Trećina otprilike njih završava u kompanijama sa kojima smo imali ugovor, međutim imamo veliko interesovanje i nekih drugih koje se svakodnevno pojavljuju i to su različite elektroinstalaterske firme koje ima veoma veliki broj sa kojima, nažalost, nemamo ugovor o dualnom sistemu obrazovanja, ali veoma cene naše učenike, pa bez obzira što nisu učestvovali u njihovom obrazovanju, oni dođu do kompetentnih radnika. Pa čuo sam za to dualno obrazovanje šta kada sam trebao da upišem školu i bilo mi je zanimljivije u odnosu na ostale škole to što sam mogao da učim i da imam praksu isto vreme, što je dosta bolje u odnosu na druge škole, zato što ću ja moći sa praksom da idem odmah da radim, odmah ću biti u sistemu, znaću gde šta kako kad odem u firmu, steći ću komunikaciju sa kolegama, znaću kako to funkcioniše, kako to raditi u firmi i onda mi je sve to privuklo i krenuo sam u dualni sistem obrazovanja. Dobra strane saradnje sa firmama i kompanijama u okviru dualnog obrazovanja je to što naše đake, učenike možemo direktno da uključimo u proces rada i to se naravno zove učenje kroz rad. Dobre strane su što konkretna teorijska znanja koje dobijaju u školi, oni mogu da provere i da to utvrde u praksi kroz praktičnu nastavu u firmama. Znači, deca koja su iz srednje elektrotehničke škole, smer električar, kod nas dolaze na praksu 2 puta nedeljno i u trajanju od 6 sati i mi njih pratimo kako obavljaju zadatke na konkretnim radnim poslovima. Sva deca su po nama veoma dobra i ispunili su dobar deo, pošto je ovo već kraj godine, ispunili su dobar deo kompetencija. Do sada se pokazalo dosta dobro, imamo puno zapošljenih mladih ljudi i ne samo u kompanijama gde su obavljali praktičnu nastavu, nego i u drugim kompanijama. Tako da imamo, ta saradnja sa privredom je i tekako pomogla zapošljavanju mladih ljudi i uopšte rejtingu škola kao obrazovnih institucija. S obzirom na veoma pozitivno iskustvo koje smo imali u radu sa učenicima i njihovom matičnom školom, odlučili smo da ove godine apliciramo za još 2 profila i njihovu akreditaciju. Oni su iz škole dobili dosta dobru teorijsku osnovu i tokom cele godine kod nas na praksi stiču praktična znanja i mogli su da ostvare veoma dobar, to jest ostvarili su veoma dobar napredak i mi smo jako zadovoljni sa njihovim zalaganjem koje su pokazali kod nas. Mi smo konstantno u fazi širenja i rasta, tako da kako po broju zaposlenih, tako i po obimu proizvodnje, te nam svakako znači da kada učenici dođu, oni se lepo obuče na konkretnim mašinama, na konkretnim radnim zadacima, tako da nakon završetka svog školovanja mi imamo potencijalni kadar koji možemo odmah da zaposlimo. Meni je lično dualno obrazovanje doprinelo tome da ja mogu sutradan bez problema da nađem posao, da sam odmah u tom dualnom obrazovanju naučio koji se posao radi i ujedno sam taj posao u firmi radio i u školi i usporedno sam ih radio i da mi je dosta pomoglo da dosta stvari naučim. Glavni cilj naš zajednički i obrazovanja i kompanija je zapošljavanje mlade radne snage, zapošljavanje naših mladih ljudi, a to postižemo upravo kroz tesnu saradnju sa kompanijama i firmama gde oni mogu da učestvuju u obrazovanju mladih, da učestvuju u njihovom napredovanju i da kasnije mogu lakše odabrati kvalitetnu radnu snagu za svoje potrebe. Ovaj sistem dualnog obrazovanja
je pre svega uveden da bi se poboljšao i taj procenat zapošljivosti mladih ljudi i dosta kompanija i Privredna komora se sada uključila u sve to na pravi način. Dosta kompanija izrazilo želju da sklapa ugovore sa učenicima srednjih stručnih škola kako bi imali, da kažem, jako dobro osposobljene radnike za posao u njihovim kompanijama. Za školu kao što je naša je problem što se još uvek javna administracija, državni organi nisu uključeni u sistem dualnog obrazovanja i to je velika šansa za škole kao što je naša. Najnovija dopuna zakona o dualnom obrazovanju predviđa da se MUP i vojska uključuju u sistem dualnog obrazovanja i mi ćemo pokušati da naš profil tehničar zaštite od požara uvedemo u sistem dualnog obrazovanja, mada imamo ideju da modernizujemo taj profil i da to postane profil tehničar za vanredne situacije, jer je to primerenije trenutku u kome živimo, jer sve proslavne jedinice su u stvari jedinice za vanredne situacije, nisu više jedinice protivpožarne zaštite. Ne bave se samo gašenjem požara, već su tu i poplave, zemljotresi, eksplozije i sve ono što nazivamo vanrednom situacijom u trenutku u kome živimo. Velika šansa je takođe da se sudovi recimo uključe u ovaj sistem i dobro je što novi zakon ne predviđa da mora celo odeljenje da bude u tom sistemu dualnog obrazovanja. Znači, može, ako recimo Osnovni sud u Nišu pokaže interesovanje za 5 učenika, da samo 5 učenika, recimo iz profila pravno-poslovnih tehničar, bude u dualnom sistemu, ali će biti sigurno da će tih 5 učenika i po završetku srednje stručne škole naći svoje mesto ili u pisarnici suda ili kao sudski zapisničar ili već na mestu koje sud traži. Takođe, javna administracija, gradska javna administracija, tu je velika mogućnost za zapošljavanje naših pravno-poslovnih tehničara pa i poslovnih administratora. Znači, sve matične službe, za sve matične službe su naša deca jako osposobljena. Zatim, za sve pravne i poslovne evidencije i sve ono što praktično rade srednjoškolci u javnoj administraciji. Šta je poenta svega ovoga? Poenta je da Privredna komora, to jest privrednici, privredne kompanije budu inicijatori svega ovoga. Sklopili smo ugovor sa našim socijalnim partnerima sa kojima imamo dugogodišnju saradnju i ušli u obrazovanje po zakonu o dualnom obrazovanju. U ovom trenutku 2 obrazovna profila u prehrambeno-hemijskoj školi se nalaze u sistemu dualnog obrazovanja i to je obrazovni profil pekar i obrazovni profil mesar na 3. stepenu. Zahvaljujući razumevanju poslodavaca, odnosno naših socijalnih partnera, među prvima u Republici Srbiji smo sklopili ugovore o dualnom obrazovanju sa Pekarom Branković, sa Žitopekom, Metroom i Merkatorom S. Svi učenici koji se opredele za obrazovni profil pekar, odnosno obrazovni profil mesar, od samog početka školovanja, kada se pravi selekcija učenika i kada zapravo organizujemo jedan zajednički sastanak u kome prisustvuju roditelji, predstavnici poslodavaca i učenici, gde učenici putem klasičnog intervjua izražavaju svoje želje, odnosno praktično biraju poslodavce kod koga će obavljati praktičnu nastavu i kada želje poslodavaca, odnosno želje učenika i roditelja ukrstimo, napravimo rang listu i na taj način zapravo pravimo selekciju koji učenik odlazi kod kog poslodavca. Zadovoljstvo postoji i sa jedne i sa druge strane. Roditeljima puno znači činjenica da su njihova deca obezbeđena tokom školovanja u smislu da im se plaća naknada za svo vreme provedeno na praktičnoj nastavi, da im se plaća prevoz od kuće do poslodavca, odnosno škole, troškovi sanitarnih pregleda i ostali troškovi koji nastaju prilikom boravka, odnosno obavljanja praktične nastave kod poslodavca. Ovaj broj naših socijalnih partnera se iz godine u godinu uvećava
Plan naše škole je da još neki obrazovni profil bude uključen u sistem dualnog obrazovanja i vrlo je interesantno da ugovorne obaveze između učenika koji obavlja praktičnu nastavu i poslodavca jasno definišu njegov ostanak po završetku školovanja, trogodišnjeg školovanja ili u pitanju 3. stepen, definišu njegove obaveze prema poslodavcu. Imali smo situaciju da je po obavljenom završnom ispitu, junskom ispitnom roku, na dan izdavanja diploma imali smo veliki broj roditelja i učenika koji su onog trenutka kada su dobili diplomu, odnosno potvrdu o završenom 3. stepenu srednjeg stručnog obrazovanja, istog trenutka svoju dokumentaciju odneli su kod poslodavca i zasnovali radni odnos. To više, dakle, od tog dana to nije bilo više učenje kroz rad, nego je bio klasičan radni odnos. Dakle, svi koji su upisali obrazovni profil pekar i obrazovni profil mesar su zasnovali radni odnos po završetku školovanja. To se tiče đaka, njihova prednost je što on uz učenje stiče nova znanja u realnom vremenu i u realnom prostoru, znači kod poslodavca, da vidi kakve su potrebe poslodavca, šta se od njega očekuje, ukoliko po završetku dualnog obrazovanja odluči da nastavi dalje usavršavanje kod poslodavca. Što se tiče poslodavca, benefiti su zato što on vrši selekciju kroz dualno obrazovanje. Mi trenutno imamo 5 učenika koji su u programu dualnog obrazovanja. Oni su završili 2. godinu, tako da se nadam da su oni zadovoljni, da su videli šta se od njih očekuje, videli su šta oni mogu da očekuju od nas kao poslodavca i nadam se da će, kad se završi njihovo školovanje, da zasnuju radni odnos kod nas. Kroz dualno obrazovanje vidimo kako su ta deca, smanjuju se troškovi za novo zaposlenog, ne prolazi taj duži period obuke, znači imamo taj benefit da on posle 3 godine dualnog obrazovanja imamo maltene gotovog radnika, jer poslodavac edukuje decu za radna mesta koje su njemu potrebna. Mi imamo potrebu za takvom radnom snagom, samo je pitanje da li ta deca imaju želju po završenom školovanju da ostanu kod nas, jer po zakonu nemamo pravo da utičemo na njih. Obavljen je razgovor sa njima, da li su zainteresovani, znači oni su ipak još u tom nekom periodu da nisu sigurno, ali jedna stvar siguran, posao ih čeka u svakom slučaju. Zadovoljni su načinom ophođenja prema njima, edukacijom, videli su šta se očekuje, sad dobijaju, znači, kroz dualno obrazovanje poslodavac je dužan da uplati određenu nadoknadu i prevoz koji se svakog meseca plaća deci, tako da oni, nadam se da su zadovoljni. Maltene obučavamo ih za određena radna mesta da znaju gde bi čak i radili ako se odluče da ostanu ovde.